flying over the enemy area. I'm near the ordered destination. I'm 8 kilometers off the ground. The code is 5284. Tačno 9 km iznad vas. Izgleda da se povlači. Pokušajte da ga oborite. Šaljem koordinate. Attention, I've been hit. Obori se! Zovem vrhovni štab! Vrhovni štabe, kapetan se javlja! Avijan je oboren! Krenite u povlačenje, da neprijatelj ne bi otkrio položaje. Vrhovni štabe, krećemo u povlačenje! Neprijatelj je uspeo da se katapultira. To znači da je još živ. Pratit ćemo ga preko GPS-a koje nosi s sobom. Pusti mene, ja ću ga pratiti. Ne mogu da otkrijem njegove signale zbog kiše. Sad znamo gde je pao. Damn it! Where is that? Našao sam signale za pomoć. I'm 15 kilometers northeast. Nalazi se 15 km severo-istočno. Okay. We are coming for 15 hours. Neprijatelj može doći po njega tek za 15 sati. Send me a helicopter. Moram da pozovem kapetana da vidimo kako ćemo ga naći. Kapetane, morate što pre doći do štaba, hitno je. U redu, krećem. Odvezi me do vrhovnog štaba. Opet kiša. Dobar dan! Dobar dan, gospodine Kap. Sedi. Pilot čiji smo avion oborili nalazi se ovdje. Da li možete da ga pratite? Da, pratimo ga putem GPS-a. Odlično. Sutra ćemo krenuti da ga zarupimo. Ali situacija nije laka. Pozvao je helikopter da dođe po njega. Da. Onda ćemo morati da ponesemo teško naoružanje. Imate li lokaciju gdje će helikopter doći? Da, pratimo ga ceo dan. Kreće se prema istoku. Ti, vojniče, ostaješ ovdje. A ti sutra krećeš sa mnom u 7:15 budi ispred baze. Razumemo, gospodine kapitan. Razumem. Odvezi nas do izvidnice. I'm on the ordered location. Fred, ovdje može stati.
Mora da je ovdje neko. Vojniče, idi na brdo. Imaj ga na nišanu, potreban nam je živ. Ti, kreni za mnom. U redu. Eno ga! Daj mi pušku. Stani! Stani! Spusti oružje! Kapitan, evo ga! Gdje je helikopter? Where is the helicopter? Odvedi ga! you